Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 31 Kigarama 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara birabana n'umutekano mu buseruko bwa Afrika. Turaza kandi kubabwira n'imirwano ikomeye kugenda ibera muri leta yaranira intwaro rusange ya Kongo aho kugeza ubu bintu bikomeje kugenda biba bibi cyane kuko ro bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu rero bikomeje kugenda biba bibi cyane kubirebana n'imirwano ikomeje kugenda ibera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Ni operasiyo zikomeje gukorwa na FRDC, Fdnb ndetse na Bazarendo. Tugiye kurebera hamwe rero ibikomeje kugenda bikorwa n'Igisoda cy'u Burundi nga mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo mu ndwano zikakaye zikomeje kugenda ziba. Turareba kandi turebe ibikomeje kugenda biba ndetse nuko kuri ubu bihagaze ku kibuga cy'imirwano. Ni muziro tuganire mu buryo bw'iramvuye turabe ibirebana n'umutekano. Ni mu gihe kandi nyuma y'ibyatangajwe na Sylvain Kengebomisa kuri ubu havutse ikibazo gikomeye cyane. Turaza kandi no kureba ibyaranze uyu mwaka ku ngingo zirabana n'umutekano aho mu gisagara cya Goma humvikanye ihungabana rikomeye ry'umutekano ndetse no muri Uvira n'ahandi hatandukanye. Turareba kandi bijyanye nuko bizagiye bigaragara ndetse n'ibyagiye biranga uyu mwaka mu birebana n'indwano. Ngo Ikaze ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Uhita ufyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Reka dutangure mu buryo bw'iramvuye turabe akantu kandi turebe rero ibihagaze uko bimeze. Reka duhere muri Uvira ahari hamaze iminsi hagaragara ibikorwa bikomeye bya gisirikare aho umutwe wa AFC kuwa kabiri wasubije inyuma igitero cy'ingabo za leta n'abarwanyi b'imitwe FDLR ndetse n'u Burundi bashaka kwigarurira no kuba bafata ibice bitandukanye mu bice byegereye Makobora. Ariko ibi ntabwo byagenze neza kuko amakuru ahari abigaragaza byarangiye abo ku ruhande rwa AFC bagerageje kwihagararaho birangira M23 isubiye inyuma nkuko ro bigaragara kandi byagiyenze bigaragara. Amakuru aravuga ko muri territoire ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo kuwa kabiri kwigenekerezo rya 30 habaye indwano zikomeye hagati ya Alliance Fleuve Congo ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo zirimo FRDC, ingabo z'Urundi Wazalendo ndetse na FDLR. Iyo mirwano yaje kurangira AFC ifashe burundu umujyi wa Makobora. Amakuru yizewe avuga ko mbere yo guhunga ingabo za leta n'abambari bazo babanje gusahura imitungo y'abaturage mu rwego rukabije. Ibisasawe birimo amatungo magufi nk'ihene n'intama, inkoko ndetse n'ibindi bintu by'agaciro bizari inkingi ya mwamba ku mibereho y'abaturage. Abaturage baravuga ko isahurwa ryabaye mu kajagari gakabije rigasiga benshi mu bukene bukomeye no mwihungabana rikabije nkuko bitangazwa n'abaturage nyuma yo gutsindwa ingabo za FRDC n'abambari bazo bahungiye mu bice bizegereye Baraka mu gihe abandi bambutse berekeza mu Burundi banyuze mu nzira zo mu mazi nkuko amakuru aturuka mu baturage abakurikirana ibijyanye n'iyi mirwano babivuga. AFC yongeye kwigarurira Makobora nyuma y'igihe yari yiheruka kuyivamo. Gusa andi makuru aravuga ko nubwo FRDC yamaze kuva mu mujyi AFC M23 itahura winjiramo ku buryo busesuye kuko nkuko bivugwa ko ingabo za leta zasize zisahuye ibintu byinshi cyane bituma uyu mutwe wifata bituma rero uyu mutwe ufata mu bice by'imisozi yegereye Makobora mu rwego rwo gukomeza kugenzura umutekano no kurinda ingaruka z'ibikorwa byakorwaga n'iyi coalition. Nubwo rero AFC itaratangaza ku mugaragaro iby'amakuru abari hafi yaho byabereye bahamya ko Makobora yamaze gufatwa ndetse ko hakomeje igikorwa cyo gusuzuma uko umutekano uhagaze nkuko abaturage bashobora kongera gusubira mu buzima busanzwe.
ibiro bikaba bibaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba ikibazo gikomeye, aho abaturage bakomeje kwishyura igiciro kinini cy'iyi mirwano binyuze mu isahurwa, kwimurwa ku gahato no guhungabanywa kw'imibereho yabo ya buri munsi nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu kandi nyuma y'ibimaze iminsi bigaragara ndetse binavugwa, umuryango w'abaturage urwanya imvugo zibiba urwango ACRDH washimiye ihagarikwa rya General Sylvain Kenge Musa wari umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko usanga bidahagije. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa mbere ku igenekerezo rya 29 Kigarama 2025, umuvugizi w'umuryango Gloire Manasi yamaganye amagambo avangura yavuzwe n'umuyobozi mukuru mu gisirikare ku igenekerezo rya 27 Kigarama 2025 kuri RTNC yibasira abatutsi. Uyu muryango wizera ko guhagarika uyu muyobozi mu kazi gusa bidahagije, barahamagarira abayobozi ba gisivili ndetse n'abagisirikare kumufatira ibihano by'intangarugero cyangwa se agakurikiranwa mu nkiko kugira ngo hakumirwe imvugo nk'iyo yakoresheje mu gihe umutekano ukomeje kwangirika mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Uyu muryango kandi wongeye gushimangira ko wiyemeje kurwanya uburyo ubwo ari bwo bwose imvugo zibibi urwango, buhamagarira kandi inzego z'itangazamakuru, abavuga rikijyana n'abaturage kugira uruhare mu kwimakaza amahoro arambye ashingiye ku bwubahane, ubutabera, imboneza mubano n'ubumwe muri rusange. Ku wa mbere ushize General Sylvain Kenge Musa yahagaritswe ku mirimo ye n'umugaba mukuru ndetse n'umunyamakuru wamuhaye ijambo kuri radio na televiziyo by'igihugu nawe yarahagaritswe ku kazi. Iki ni icyemezo gikurikira amagambo yavuze mu kiganiro yatanze mu mpera z'indwi heze kuri radio na televiziyo by'igihugu cya Kongo RTNC, yafashwe nk'amagambo y'ivangura yibasira abanyekongo b'abatutsi, bayasabye abantu bashaka abagore b'abatutsi kuzajya babanza kwitonda. Ibyatumye rero bamwe babifata nkaho ari ikibazo gikomeye kandi kigomba gukurikiranwa, kandi kuri ubu benshi bakaba rero bakomeje kugenda bagaragaza uko ibintu bigomba kuba byagenda. Hagati aho rero umutwe wa FUC ku wa kabiri wasubije inyuma igitero cy'ingabo za leta ya Kongo n'abarwanyi ba FDR na Wazalendo inyuma bashaka kwigarura agace gakungaye ku mabuye y'agaciro ka Rubaya nk'uko amakuru arabigaragaza. Amakuru yacu tukwakira ari guturuka Masisi aravuga ko ku wa kabiri impande zombi zaramutse zirwanira mu gace kayitwaga Tugunda munsi yitwa Bukumbiri ku muhanda uhuza uduce twayitwa Kibabi, Kinigi na Katongi. Indi mirwano kandi yaramutse ibera hagati y'uduce twayitwa Gatovu n'ahitwa Muhayirwa nk'uko ro bigaragara kandi bivugwa. Ejo ku wa mbere imirwano yiriwe ibera mu duce tugize segiteri Katoyi nk'uko ro bigaragara kandi bivugwa. Amakuru aravuga ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zubuye ibitero muri kare gace mu rwego rwo kwisubiza aka gace ka Rubaya gasanzwe gakungaye ku mabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa Korta. Bivugwa ko abasirikare bakuru barimo General Wita Kigingi, General Mangara, Colonel BNB wa FDR CNRD, General Mutayomba, General Machana na General Mungarazi bahawe amafaranga na leta ya Kongo ngo bashake kwigarurira kariya gace. Iyo ni imirwano kandi iri kuvugwa kwiri kugirwamo uruhare rukomeye n'ingabo z'u Burundi. Amakuru agera mu itangazamakuru avuga ko mu gitondo cyo kuwa kabiri M23 yashoboye gusubiza inyuma ingabo za leta zigeza mu birometero bibarirwa muri 30 uvuye mu duce imirwano yaberagamo, ndetse kugeza ubu urugamba rukomeye rurakomeje. Ni igiki cyaranze uyu mwaka wa 2025 muri iyi mirwano ikomeye? Reka dutangire tubabwira ko buri munsi ibintu zagiye bimera nabi cyane. M23 yavuze ko igitero i Bukavu kishe abantu 13 naho 72 bagakomereka barimo abagore ndetse n'abana. Abantu 13 barapfuye, abandi 75 barakomereka nkuko bivugwa na M23 mu gitero cy'ibisasu ku ikoraniro ry'abantu benshi hagati mu mujyi wa Bukavu ku wa kane, ubwo bari baje kumva umukuru w'umutwe wa AFC wagenzuraga uyu mujyi. M23 yavuze ko ibisasu bitezwa byo mu bwoko bwa grenade byakoreshejwe mu gico muri icyo gitero bisa n'ibikoreshwa n'igisirikare cy'u Burundi. Abicishije ku rubuga nkoranyambaga X, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza yamaganye ibikorwa by'ubugome byabereye Bukavu kandi avuga ko Burundi nta basirikare bufite muri uwo mujyi.
umutwe wa AFC ugenzura Bukavu watangaje ko ababiri mu bakoze iki gitero wise ikiterabwoba ku basivili Bukavu bafashwe kare bikimara kuba. Colonel Nanga mu kiganiro n'abanyamakuru Bukavu yatangaje ko imibare yibanze igaragaza ko abishwe n'iki gitero ari abantu 11 barimo umugore umwe n'inkomere 35 zirimo batandatu bakomeretse bikabije. Nanga yavuze ko mu bapfuye harimo umwe mu bakoze iki gitero, avuga ko bakomeretse barimo kuvurirwa mu bitaro by'i Bukavu. AFC yashinje iki gitero ubutegetsi bwa Kisekedi mu gihe bwo bwavuze ko icyo cyakozwe n'ingabo zo hanze ziri muri Kongo. Umunyamakuru ukorera Bukavu wariho akurikirana iyi nama yabwiye BBC ko abantu bashobora kuba barenga ibihumbi 10 bari bakoraniye ahazwi nka Place du 24 Place Dore Independance kumva Colonel Nanga wari ukuriye AFC. Uyu munyamakuru yavuze ko yumvishe guturika kurenze kumwe maze abantu bagakwira imishwaro biruka mu bice bitandukanye. Yemeza ko yabonye imirambo irenga 5 y'abantu bapfuye n'inkomere nyinshi. Imibare y'abapfuye muri uku guturika ishobora icyo gihe byavugaga ko yagiye yiyongera nkuko amakuru yagiye abigaragaza. Uwungirije Colonel Nanga Bertrand Bisimwa nawe iyi nama yatangaje ko ibyabereye Bukavu ari ubwicanyi bw'ubutegetsi bwa Kisekedi. Bisimwa yanditse ubutumwa kuri X avuga ko ibyabaye ari umugambi washyizwe mu bikorwa nyuma y'ibyatangajwe ku munsi wari wabanje ku mbuga nkoranyambaga byo kwibasira abaturage bazajya muri meeting ya AFC. Perezida Kisekedi wa Kongo yavuze ko yihanganishije ababuza babo n'abayigizweho ingaruka n'iki gitero cy'i Bukavu. Ibiro bya Perezida Kisekedi bivuga ko Kisekedi yamaganye icyo gikorwa cy'iterabwoba cyakozwe n'ingabo zo hanze ubu ziri ku butaka bwa Kongo mu buryo butemewe. Ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko ingabo z'u Rwanda arizo zateye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziciye muri M23. Ibyo ubutegetsi bwa Kigali bwagiye buhakana inshuro nyinshi. Uku guturika kwabaye inama irimo isoza nkuko bivugwa n'uruhande rwa mama 23. Amashusho ateye ubwoba aragaragaza abantu bisa naho bapfuye, bamwe bakomeretse bahise bakwira ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza ishusho y'ibimaze kuba kuri Place du 24 i Bukavu. Muri iyi nama Colonel Nanga yari amaze kubwira imbaga ko yari ahari ko umutwe ukuriye uzakomeza gufata umujyi wa Uvira ugakomereza muri Fizi. Yari amaze kandi kuvuga kandi ko mu gihe cy'icyumweru niba banke ziri mu duce tugenzurwa n'uyu mutwe zidafunguye imiryango bazafata ibyemezo birimo kuba baha uburenganzira izindi banke. Nanga yari amaze kandi kubwira abaturage ba Bukavu ko mu masaha 48 baza kumenyeshwa ubutegetsi bushya bw'intara y'Kivu y'Amajyepfo uduce twagenzurwaga n'uyu mutwe. Kuko ro bigaragara 2025 yaranzwe n'imirwano ikomeye mu bice bitandukanye ndetse kugeza ubu biremezwa kandi biragaragara ko ibikomeje kugenda bivugwa n'abayobozi bituma umutekano urushaho kugenda uba mubi cyane, bituma ivangura ndetse n'ubugizi bwa nabi biba. Nyuma y'ibyatangajwe na Ekenge kuri ubu biremezwa kandi biravugwa ko hari ingamba zishobora gufatwa. Ese amagambo ya Perezida w'u Burundi ku Rwanda agamije iki? Reka turebe icyo abasasanguzi bavuga kuri ibi bitangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwo Ndayishimiye yagezaga ijambo ryo kwifuriza umwaka mwiza inzego z'umutekano, yongeye guharabika u Rwanda avuga ko ari rwo rubanira nabi u Burundi, yirengagije ko ari bwo bukorana n'ubutegetsi bwa Kisekedi n'abarwanyi ba FDNB bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ndayishimiye yagize ati umwanzi uhora kwirembo kuko shitani aracyari umwami w'isi, ntitubikerense akariho karavugwa. Muzi ko dufite umuturanyi mu majyaruguru y'igihugu cyacu utatubaniye neza, akabubu akomeza kuduhigira akubita agatuki ku kandi ngo Burundi nibwo bwamwononera muri gahunda yo kwigarurira ku ngufu igihugu cy'igituranyi cya Kongo. Abasesenguzi muri politiki y'akarere k'ibiyaga bigari uwitwa Titi Gatabazi yabwiye ikinyamakuru Igihe ko Perezida Ndayishimiye afite ibibazo byinshi mu miyoborere bituma ahoza u Rwanda mu rurimi ngo atera ubwoba abaturage be. Ati
afite ibibazo byinshi imbere mu gihugu, iby'imiyoborere, ibya ruswa, kutagira iby'ibanze nkenerwa nk'ibiribwa, ibikomoka kuri peteroli byo byabaye amateka. Kugira ngo akomeze kwigarurira abaturage be agomba gushaka umwanzi imbere mu gihugu, ariko yaramubuze. Ubwo rero yagombaga gushaka umwanzi wo hanze y'igihugu yegekaho intandaro y'ibibazo afite. Yasobanuye ko kugira ngo abaturage badatekereza kuri ibyo bibazo agomba gutsindagira ko u Rwanda rugiye kubatera kugira ngo batamubaza inshingano, kugira ngo abibe uwo mwuka w'ubwoba kubo agiye kuba ayoboye, avuga uti wowe uri kunsaba ibi n'ibindi kandi ubona tugiye guterwa. Perezida Ndayishimiye yavuze ko bahora biteguye intambara n'u Rwanda kandi ko uzayitangiza itazamugwa amahoro. Ati igihugu s'abana, Burundi ni igihugu kitavogerwa, musabwa rero kuryamira amajanja, muri kanure mufatanyije n'abayobozi n'abenegihugu bose. Icyo tubemereye nuko natwe urwo rugamba duhora twirwiteguye mu buryo bwose. Ndabamenyesha ko n'abenegihugu bose bari maso, uzahirahira gutera Burundi iyo ntambara azamenya uko ayitangiye ariko ntazamenya uko izarangira. Gusa Gatabazi we asanga imiyoborere yamunzwe na ruswa, aho igisirikare gishingiye ku moko, abajya mu myitozo yo gushakira ubumenyi bagendera ku kimenyane, abayobozi banyereza umutungo bidashoboka ko bagira ibikoresho bigizweho bizatuma bashobora kurwanya na intambara yo kubatsinda. Ati Ndayishimiye asigariye ku magambo gusa, nta ngufu afite, arabizi, nta bushobozi abifite, bwaba ubwa gisirikare bwaba ubw'ibikoresho. Byaragaragaye muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo, ariko agakomeza gushyira imbere amagambo, ariko nta magambo adafite umugambi muri politike. Ari kwereka abarundi ko ari kizigenza wabo. Ati ntimugire ubwoba, nge u Rwanda niteguye kurunesha. Ingabo z'u Burundi zirenga 20,000 zorohejwe mu bice bya Kivu y'Amajyepfo n'imbonerakure zifatanyije n'ihuriro rya FARDC wasana na FDLR zaratsinzwe n'abarwanyi ba FC, bazambura ibice birimo Katogota, Sange, Ruvunge, Kiba kugeza bafashe Uvira ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 2025. Amakuru yamaze kumenyekana nuko ingabo z'u Burundi zirwanira FARDC mwakira gihugu ari ikiraka bahawe kandi bishyurwa neza. Gatabazi umusasanguza bisobanurira agize ati amakuru twese dusigaye tubona nuko Kisekedi yanze kwishyura igice kinini cy'amafaranga yari asigaye, amubwira uti abasirikare mwanyoherereje bamareze iki? Wambwiye ko mwaje kunesha M23, nge nabahaye amafaranga ko mwirukanse nkaba wazarendo bose. Gatabazi ahamya ko Ndayishimiye akomeza kwigamba ko afite ububasha mu guhangana n'u Rwanda kuko abizi ko atarutera, ariko narwo nta mugambi rufite wo gutera u Burundi. Ati azi neza ko adashobora gutera u Rwanda kandi yigamba biriya kubera ko azi neza ko u Rwanda nta gahunda rwo kumutera rufite. Abyifashisha kugira ngo yigarurire abaturage, ariko akabona afite ubwoba bwinshi. Mu bihe bitandukanye Perezida Ndayishimiye yagiye avuga mu bitangazamakuru by'intambara yitegura n'u Rwanda, ariko ko abayobozi b'inzego z'umutekano n'ibihugu byombi bamaze iminsi bahura. Gatabazi yasobanuye ko Perezida Ndayishimiye yishingikirije kuri Kinshasa, cyane cyane uburyo atiteguye koroshya icyatuma abana neza n'u Rwanda. Ati Ndayishimiye abimenamo amazi kugira ngo bidatanga umusaruro. Afunguye imipaka azaba hemukiye Kisekedi, urumva ko ababirigi batazabyishimira, ariko aragerageza kwerekana ko yiteguye kuganira, ariko akanashakisha n'ubundi buryo bwo kunaniza ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro izagerwaho mu biganiro, kugira ngo abone n'impamvu zo gukomeza kubyegeka ku bandi. Uburundi bwafunze imipaka
yo ku butaka ihuza n'u Rwanda kuva mu kwezi kwa mbere kwa 2024 2024 bashinja u Rwanda gucumbikira no guha inkunga imyitozo n'intwaro abarwanyi b'imitwe ya Red Tabara, ariko u Rwanda rwarabihakanye kenshi ruragaragaza ko abarundi bahungiye mu Rwanda muri 2012 abasivili bari mu nkambi no mu bindi bice, mu buryo ushatse gutaha agenda nta kimutangira. Ku rundi ruhande, kuva ingabo z'u Burundi zajya kurwana muri Kongo, u Rwanda rwashinje u Burundi gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa Fdnb. Gatabazi yashimangiye ko kuva na mbere umutwe wa Fdnb wacuruzaga amabuye y'agaciro binyuranyije n'amategeko ku isoko ry'Ibujumbura, ndetse abarwanyi babo benshi bafite ishoramari bakoze mu Burundi. Nibyo kandi natwe twagiye tubagezaho inkuru zigaragaza inyubako ndetse n'ubundi butunzi bakora mu gihugu cy'u Burundi. Ni no kuri dusoje banywanyi ngatubashyikiriza amakuru atasoje abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wowe dukurikiye bwa mbere fiyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Astra Vista.